equipa nutricional do Centro Saúde Veracruz halal demonstração tem ba inansira unsa atu prepara a nebe nutritivo balabaricida. Responsável Nutrição e Centro Saúde Veracruz, Antônio da Cruz, jornalista Dehan, semana kotuk equipa nutrição halau atividade de demonstração tem e suku rua, hanesan suku Lahane Ocidental ho suku Dare. Atividade-nya adalah atividade dengan situasi dan proses komunitas yang geral, lavari, partisipasi ya atividade dari partisipasi yang mabarak terus. Ada promoção nutrição ini bisa atau terparah hanya dengan kualitas hanya dengan nutritivo dengan kata ini hanya dengan nutritivo nebe terkulit konbak kompos tu hanya dengan tak antara ko energi ko karbohidrat energi bater isin hanya dengan kita ko antara ko produzimento ba itene isin depois aí hanya dengan atau hal proteção ba itene isin. Dehan atividade ne participação ema barak hodirona promoção nutrição o satu prepara hahan qualidade no hahan lebe nutritivo. Natalina Lopes, STL News. Kita haluhan like, comment, subscribe e no mos belefai tutang.